umugabo w'umunyaportugal ku myaka 41 y'amavuko ubunabereye ikipe y'igihugu ya Portugal kapiteni ndetse n'ikipe ya Al Nassr mu gihugu cya Saudi Arabia asanzwe abereye kapiteni kugeza kuri ubu. Cristiano Ronaldo umugabo uvuka i Madeira muri iki gihugu cya Portugal yamaze kugura imigabane ya 25% mu ikipe yo mu gihugu cya Espagne yitwa Almeira ibarizwa mu cyiciro cya kabiri. Iyi kipe kugeza kuri ubu iri ku mwanya wa gatatu ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona mu gihugu cya Espagne mu cyiciro cya kabiri. Cristiano Ronaldo yamaze kubaguramo 25% kugeza kuri ubu ngubu numwe mu bantu bafite ijambo muri iyi kipe. Cristiano Ronaldo mbibutse ko yongereye ku rutonde rw'abasore cyangwa se rw'abakinnyi umupira w'amaguru baguze imigabane mu makipe, aho twavugamo nka David Beckham ndetse n'abandi benshi. Ibi bije nyuma yuko uwitwa Cristiano Ronaldo urutonde rwa Forbes magazine rumushyize ku mwanya wa mbere mu batlete cyangwa se mu bakinnyi muri rusange bahembwa agatubutse. Ese Cristiano Ronaldo muramwemera?